Assam Riflesna Kuki Inpigi Wapham Hakchinna Condemn Tourakli. Assam Riflesna Taragani Suba Assam Rifles ki Commandant Colonel Oinam Akaski Mayokta. Kuki Inpi na Tagalagli ba yumpam yauk daba allegation Tourakbabong. Headquarter IGAR East na Hakchinna Condemn Toukray. Kuki Inpi Manipur na 2024 ki January 13 Thadorok pa press release amadang. Colonel Oinam Akas Commandant 18AR gi Mayokta. Yumpam yauk daba ikay ngay weba maral kaya sira tu na Phongdorok ki banay. Headquarter IGAR East ke zero laman na Colonel Akas sensitive way ba dolay thabi area da. Tangdulay ta ba phibam hanjilak na bagi damagta. Akhan na ba thawdang lawrak liba misak amanay. Mahak na cycle gi dolay thabi sagol mang area da layri ba community khuding makimiyoy sing da. Matik sa ba section thawrang lawkhan na bagi damag. Mahak ki makada layba officer sing lanmi sing pum namag mathaw ningthi na pangthok tu na laklibanay. Mahaki ho na zamal na may kay adom da singtha ni ngay way ba mawong da peaceful atmosphere ama purak na baho na ribanay. Asigumba mathaw singtha ni ngay way na pangthok libo officer ama da. Kuki Inpi na way da pa da ba propaganda sing sandorok liba si live activanay. Masina miyam gi marakta tangdulay ta ba purak na baho na ba da apan ba oy gani hay na Phongdorok le.